Kardom don marli pini nili puthot wang thulo nang litum ke lang bom mati ka chinghon channel Karbi TH 2.0 along lasi afrang sin litum afan Karbi ning kan kimia Kardom pajeri iglo nili hen pen Kardom lapen pini a video bang ki isram card laso update bang sinili nang thanik po ko PPC non update Akimi kiwang ma mati Koson si claim naing ma pul hai hui la penali tam long already nali tum la thumbnail mati title long thek long pot ta hailo nili hoda ka ke to iglo la setting sinili so video long ka than bon po asi nali tum video start ti afrang nali tum nili channel kelang bom non Karbi 2.0 long sa kimi lang polati nali tum subscribe ikha la pen belarjan tu dui belarjan ta bear pon ing detha la lo pulte munan phin nili kapre update mate video kimi le once ta nali tum mobile long nangkili daprang ya phan lapen kachuning ria lam bangke nang litum fan mane ni lichin nang litum non 1k bangke ajisu velo pleng las nampe pleng dun tha la 1k pleng lo pulte nang litum afani link si give away mate ingsi surprise or modolo la 1k pleng ote ni nang litum la video long thek pon long po la sipini bangke isram card pupu bang labor card puta bang pupu la so card bang kadu ka vita selambang ta do ulo la pen che thang ulo la se kapreg state long bang ke tangkanon suri cc achiklo jonwang icon long che thap dam lo la se non assam long bang ke non update kimi wang walo la se la non february la pen march molom ke tangka nang che thap ta hai pusi berta kelong pon la se aso nang che thap thia frana litum kenang sot bang ke dak update bang kenang sot lo nang litum adhar la sorry isram card do chota chok che la update bang update nang thu ponang litum dak la ke tok dui la picture na tok ke tok dui ason thak se Koson se update ning mal hai hui so video long nili nang than man pola se video cheng che aprang la intro ji so ba na litum lang pon ikha la intro lang det nili nang than man po video nang litum ki cheng pen ki jut on lang pon iko lapen puthot wang thlo nili la nangli tuma mobile on Chrome browsers ta kaprek browsers ta dui nangli tum azad browsers ta open igwa nili da Chrome browsers si open iglo Chrome browser open det mena feed nangli tum ki tok dam ningi bang la search or type web address pulo nangli tum tok dam ningi bang ke isram.gov.in pulo son tok dam igwa laso link nili laso video description on kanali tum long ikpo la link pe nali tum direct dam phit ta choklo basi nili bang non search dam po search dam igo nali tum ta materi dam igo la pen la son interface ang panali tum matheng no mo pen nili afrang sinang piklang son se wang lepo la pen nali tum la thai arjan nang dui dak ber dam igrana litum scroll down la dak ke tok dui la desktop size pul la dak nang litum tik kurdia no la pulte nang litum la desktop size bang la pu pathimi ne pen pabi me po la pen nang litum ke dam ning bang ki la dak ke tok adolo la registration is total free la pen register isram lapen already registered lapen update nonali tum kidam ning bang ki la update long si ber ignang po la update long ber igdet benefit nali tum athing no afranga teng nali tum phan dak mobile number na hang pola aadhar card long ki link tanga mobile number bang nali tum dak ber pon ignang po ni ladak nangli tum ber pon nikon lapen la captcha bangke nangli tum ki ber nang bangke la dak se ber nang pon nangli tum mobile long ta captcha bangke kapregi la sida nili mobile long ta kaprego lapen nangli tum afrang si bangke mobile number ber pon ignang po nili dak video sab paching ton ikok po lapen nili dak mobile number bang ber pon ikpo nili la dak mobile number lapen
captcha ta ber pon igelo nonang litum ke ber pon nangye bangke la send OTP plong nang litum ber igdeno send OTP penang send OTP pu berda da phinang litum mobile long OTP nang li ikpo la so OTP bang nang litum dak tokpon ignang po 827 nili dak OTP submitted pen la submit pulong dui dak ber pon igo la pen nason ber det pen finally tum mathing no update profile pola thak tok ikpo la update profile la penali tum dak aadhar card banali tum dak aadhar card number banali tum la halang fill up nang po la penali tum mathing no dui dak fingerprint la pen iris budi la pen OTP nali tum ke ber dam nai mang ke la OTP pulong le ber igdamo la penda nali tum la captcha bang ke ladak fill up no la penda nali tum capture biometrics pulong ber pon ingo nilinon ada aadhar card mat number ber pon ikpo nili ladak aadhar number ta ber pon ikelo la pen OTP long ta choose elo la pen la captcha bang ka nili dak ber pon ikelo non ke ber dam ning bang kel la submit long ber dam thing nang po submit long ber det pen finally to mobile long ako OTP nang li thupo nali to mobile number lo la so OTP ban nali tum dak fill up nang po nili la OTP bang copy det lo copy det pen nali tum ka fill up ning bang ke la dak fill up kon nang po la fill up tang det te OTP ber ik det te la valid pulong ber pon ek nang po nali tum nili dak OTP bang copy elo la sida valid long ber pon ek lo valid pulong ber det pen fit nali tum theng no la details sai hui banang klang po na sinili dak desktop size bang ke la desktop size lo la pen nali tum theng no nali tum details mate amenai hui dak nang chiklang ik thai po na pen nali tum la ber kit thek long kitok duji update KYC information pulong leber iko la saber bi apranali tum la dagdo I agree that all information show about are correct pudim dak tik ber ipon inang po la pendet nang litum penili nang thanason la update KYC information pulong ber pon iknang po daging hong ikchena asapso network dak nili mobile and problem hoy la pen nason interface nang klang po la pen la dak tok dei la update profile la pen download UNA card pudupo a card bang nali tum aprang min se download et lopot dak download dam iknang nelo nasi nangli tumbang la update profile pulong le ber igo update profile pulong ber det benefit ki chengsi nangli tum ki check nang bang ke la preview profile putok dui la preview review profile pu la dak bang le nangli tum ber dam igo la pen nason ber det benefit nangli tum theng no la thak lason pop up do you want to update irrigation worker data pudi nasinangli tumbang la yes putok di dagle berigo dag berig det penali tum theng no la details sai hui bang na chiklang thai po la pen la bersi bang icon details sai hui bang na tum theng na chiklang po
lai kon details jong si dak jong si dulu pulte melo lapen nang litum kaprek kon si pipon lang pulte dak nan update kuri me po la si dak jong si kon number la ber long si kon number nang chiklang kle bank account details pulang si kon number nang chiklang kle pulte nang litum back igoi back igdet penang litum lage tok di la bank account details pudi dak ber igo dak ber igdet penalitum athak ako lasan pop up function penalitum thengno do you want to update organize worker tata pudi nationalitum la amu ason la yes pu bangle ber igo yes pulang berdet pen finalitum dak bank details nan cheklang typo la penalitum update kuri pun ikmila nili bang dak already ki pitang do lasi chok thailo bank details sai huita la sinali tum bank details account details nang si chok che bole dak pen update kuri ikmelo la si update de tum do olang la si update piprap simi update piprap lo polote nan pen update polote monang litum account long tangkanang kilo ta joy kipo na si update de lang polote update serara go la pen la so video kilang penang litum jong si ning sam lapen lang misen pulote share thala sa video lapen ka update hula son form fill up hot pipine jong si problem do pulote nili fan comment long stami nang litum nang na arju tame lapen whatsapp group ta do lapen whatsapp number ta nili video description ong plo na si odagle na humri iktamelo nang litum lapen nili video la pajuje frang nang litum channel bang subscribe bang ting niri no 1k nang pe pleng don non nang litum 1k nang pe pleng don no pulte nilita ning sam PUSI ning chethelo nasi pinya video bang kel an cholo mo next video longle chetong thuna ente dume thakme Kardom